jengken mirip di jalan ingurah suba mekelo utus beli kemo ngeling-ling anak bajang dadi kanthi kejani sing ke gitu mese idadah bajak dikiul tengiring ingurah menawi ipun wenten kemanguhin pancebayan kelangit margi bliago nah yen gitu lani paman sweta utus Pal sapa singgel puniki bliago Pal terus ditiang nenten uming wih uno cio kene melubung di dia liu jadona kene umama parda oh wih mau pardo wih mau udang ini nak ci mau batong nak cio mau batong weh yang kono awak jelmane jelong-jelong ungkul-ungkul sing ganti nak gitu enggak weh saja nih bligang nge Dodo agung nenenang pinaka murdaning cakat. Dodo agung niki ngawak do patong ngajak dia. Nggih. Enggak. Nggih, sapa tuana? Nggih. Sugrodo. Nggih. Sugrodo. Sugro ditiang atuh. Dodo agung ngawak kang titiang. Awak kang titiang yang lungsur pengampura. Lungsur pengampura. Tadi keselengagan lah ning urah. Men nyen dadi ada nak moko-moko aja ngurah main. Ini ada besik berat. Ya, nugra matur sisip. Puniki sampun timpal titnya. Di gangsar puniki sana kenyataan punika sana mau gelonganipun yapel wastan. Nyareng ini yang memancing sana nguni. Ini lah ajak mulai malu. Ada anjia dijai gangsar tuh. Tuangi pemacong. Dijai gangsar jangan perlu agung. Dijai gangsar aduh agung. Mencai. Ditiangi apel. Aduh. Agung. Murah. Tadi barang ada ditepuk mai tangkel. Ada murah. Mendijang murah ketemu. Iri kering selemadak ipun sampai sarang kaleng sapunika. Oh di selemadak. Men ini murah. Bindurin murah ada anak lo. Men ini ditagon murah. Tadi piarsan palungo cokor dewa sampun presida sangkaning seh widine iri kering selemadak mungwing wastanipun Gusti Ayu Loro Jonti kepatet kangenoko antuk dane Aryo Mas Japon sapun Aryo Mas Japon kocak diago kowe aja pengabeh beli mesana dungun diago saja di Aryo Mas Japon sing jelen tua patih lain ini nah ya yang gitu mau mengurah kekarang kepatian aja malu soma ngurah man nyen dadi ada nih sama ngurah sanggalah mawon suborang bisa ni Roro Jonti ala anak bongol ya iya Roro Jonti ini ayu matur nama saya madre nak sangkane ngasung lugrahan itu nyenawinan beli urip yang sing gitu meh sing nubli urip saha medemu kelawan yang ayu dan pembekas jani lan ayu aja beli barang ngelingan kadi pas wecan itu aja memang tuh nak sematra iya rapi dua agung gede kali rapi dua agung istri yang diamuni kini deh agung pas wecan palung ngocoko deh areng belen ditiang ipun beli ngurah talereng sikian ditiang sani mati napi kumade angen ditiang nau wadah kumati sungsung suwon ditiang areng paban ditiang pemakasan makin ruyanin talan kedamatan ditiang riadokan ditiang japanis aduh senyanang ayu matur begitu tekene gelah dipuri senjak kuangan penyeruan itunya barang-barang melajah ini ratu bagus dan yang gitu diagung hadas asa punika diagung mawa canis kadi anak alet adik Dadi ngurah mau mengurah ke karang kepatian nenyen adi mereka tempung wahana di ingin bangayang tuh dia muputan yang kurian diagung dia lungsur pamit piye nang aja aku kemal tangurah kita masih ayu titi yang lungsur mau pamit
ikan metiosan tak tahu danan belini. Tadi uyang-uyang melihat itu. Diagong, talas mau cana sapunika. Yani yukia sapunika, ngiring ngepurian numun diagong. Aduh. Ngiring diagong, ngiring. Jalanan. Roro Jonti. Di Roro Jonti. Kengken Benjani. Aduh, yang sing bakat di Roro Jonti. Sing serah seluwung kena gelah. Nang ide ketimbang kini paman bayane. Itu di warnanya Dedu Agung. Dia Dedu Agung. Apa dicau? Yang ini. Yang terus kene. Tuh, lihat saja. Johai ngoyong johai. Mai lakon mengkap. Mai lakon. Dah, dia. Tuh, dia mau kudang mau. Tuh. Yel. Ya. Tadi marah si tangkir mai. Dia ringgo reng selom ada kau. Dikene kelas sakit hati ji. Marah si tangkir. Aduh, ini apa ini? Kayu berbojok dewa. Di paman bayan aja. Jadi, atur mana pergi? Diajak mitungan mekejang. Iya. Atur dia mana pergi? Lugura sapun api kayon ko dewo. Kemudian kene dia juga gondap. Hah? Roro Jonti. Sekat sisu kayon itu. Kemudian maos sang Roro Jonti. Nah sapun api kayon ko dewo. Oh nikon api. Lihat nyai sama gelam araya pantro. Daya nen di tiang sampun ika. Sapun api atur di tiang riyin. Nak doyan ilo-ilo dahat nuduk pianak macan. Ring jerik ipune kasil bacang angin ameng-ameng. Iri-kiring purian kuaten ring agang ipune. Layah rarisipun apan beburon sarwa mangsa. Cukuri dewa karbalikin sagrap ipun luagung. Di tiang uning. Aduripun pecah para kanduwe riyin. Saking mengalo kantun nyeneng raja dua doi yaji. Belin di tiangipun Aryo Mas Japon nak kawit ring Cukuri Dewa patut katuripun Roro Jonti. Daipun nyelak daturan para kanduwe. Terus anang wenten kayun ke Dewa sapunika kadimaken pemekase. Ini kan di tiang dangkil di kayun balungus ke Dewa makin sapun api. Kudiang gelajani pangit payu belang aja Roro Jonti paman. Yang sing gelanyidang ketemu aja Roro Jonti melanglah mati. Becik-becik pisang kayun Kordewo di tiang malih uning lugro di tiang. Nak turasan nah menyahipun. Saya kang ring Kordewo. Kiring antuk ido yari makin lau makin dan wenten putra medal ring puri. Nah makin wagung. Rerekang ekan winahyo. Didahang para kanduwe pun Ngurawijaya mangnen tangkil kegegel ngaturang kembang tahun. Ini tenayan pamane pangi Ngurawijaya. Inggih. Kemo ke gel-gel. Patut waluyo kadi ngejuk pianak tabuane yen teninanipun belasang dumun. Mangkin Ngurawijaya medilar saking jagat duwe ring sasa. Mangkin sasih kaon pitu kaulu angin linus ring segara lancut ombak agam. Di tiang nuna sareng nyido bedaro ring renyani dumadakipun mangden nyilem kelem ring segara nih dan puput
Tegudangipun barangipun niki ledangan sapa dewa ngambil. Kene-kene. Kengken dak. Ji cara jelema sing uli sasak. Makin penghayang kene wong mlingih kemawon ring puri. Yen tan sida antuk titiang nyuwun nyunggi ngaturang. Wang jero duweipun iroro jonti ngepuriang. Urip-urip kal tanem titiang dewek titiang ing lurah bayal aduh aku inge Cudet pemkas gelang idit kan paman. inge ledang wonten antros ring puri Kelalakan puri. wah Dah ci orang apa-apa nak kalau ci bani nguyut ada nak nawang rencanane ci meblulangin lenan ken ci sing ada ningah ke bawah sana Teburan ikan. lan jak lokin ke karang kepatihan Menapi ayu banget mesiosan selemada gian saing iri-kiring karang kepatian kali mangkin iri-kiring jagat seleparang yu Beli murah. Dados malih beli megosang sampun ika. Dan sampun mejanteng. Iri-kiring karang kepatian. Riantokan bas banget pas wecan ida duaku. Rekene ukudang beline. Yening kemana anduk didi. Jak sai pisan. Kebacakan iri-kiring karang kepatian. Kalar iri kerem. nak mula keto nyen pas wecan itu sing jema binan-binan ayu awenan mirip urip line ngom dilakar naur meseng mesai are ngasung suwecan itu ayu Beli. kasapun api Yen di amun ikine kuwentenan tiang. Dan masih tiang apang nawang tiang matul. Mun malipinan men muali ke Bali beli. Ian mungweng punika ayu sengkoben beli lakar ngenahang cenawanan setonen ada warnugrahan ide titah ide ian wet sangkaning beli lakar nunas sing beli bani yu nah itu awanan lan pada rasi tiang dumadak-dumadeknya nah ada lakar penganikan ide lama kane ayu pangnawang mesin lingsir ajen beli ajen ayu itu di tianyar nah ketemu masih patut ada ipah ayu Beli sarang kuda masih meton beli. beli sarang kalih ayu Beli sarang kali. nggih Men lanang napi istri ipah tiangnya beli. istri ayu Istri nggih beli. Idoi biang kan kan. nah biang sampun newado Haji kuanten-kanten dumun nah masih jani sing tawang beli mapan sebelawas beli sing tahan mewantun ke Bali sing kan ngurah donyen ngurah salah tampi tekan beli nada sahe ngugul ragaan ngurah sedang makene-kenean beli mirip nyen beli tandro nah kalau ban membuat je tekan beli pemekas ide teh Gustin ngurah Gustin beli di dua gung nikain beli lokin ngurah mai nih ada bebahos ide pemekas ngurah nih mengalau patut nangkil kemo kegel-gel ngaturang kembang tahun ngaturang upeti teken linggih ide dalam digel-gel cen ngawanang kita beli ben manung nunas kini dopang beli ketitahang ke Bali jadi kayu nih do mumpung ngurah amune mekelone dini disasak sing kain metulak mulih ngauhang Bang Dadi nah dua nang pejalan ngurah ngaturang upeti kembang tahun mansur gitu sing payu mulih ngauhang singgah tangkil kena lingsir yen keken kapo dicau sing itu inggih sanam ya ayu ngudiang melengok beli ngurah barang aja beli ngabe nang patut panyembramo nah ilengang Inge beli. nah do jo ayu udah repot gitu beli nah aja bos jo nah mangke-mangke numun Beli inge dumun beli. matung udiang ben beli men kengkeng ngurah unikis wenten titah itu ngenikin titi yang mang ditangkil mereka yang puri gel-gel
ngaturang kembang tahun Oh, ini benar-benar. Sanang becek. Wancah puniki sampun sane kumati ajab-ajab tiyang. Suk semangit yang pisan. Sanang becek kali bawas. Kawanan itu kedah pangurah dan kamu kena kain sing mencara bawas beli maro pangman tangkil kena lingsir boleh ngawang. Wonten wenten kadi pun dari somah. Ayo. Nah, Nak beli. nyen kalian beli benjahan. Konden tadi tinggal beli. Atur ayu nih satu nih ken somah yang bulan nyaman beli yang murah yang dadi ban beli sih gitu. Amat ia meladayu mau kita nawangi pah matuo cuma tahu sih gitu. Sampun majalan. Saat dia ada nen lacur yang tekat ngurah anu ayu kamu jadi mesomah yang dadi ban beli denu dok somah luas barang kena wanang gitu. Dada sampun nikah. Apan konden kada kanggo perkara widi-widana ke baos ilo-ilo dahat luas selat arungan doyan mangguk bayo beli sing nak mutu gen mepekiling pebesan baos nak lingsir-lingsir nguni nak murah melang masih nabda abang tuh yak somah. Mas Mirah beli anak bupati. Itu kian-kian yang beli mana yuk. Ia napten beli nih. Pang setatonya barang-barang kelawan ayu. Apa buen maro-maro. Menjatuh karma maro jangkep beli aja ayu. Bahatnya mirip rasa beli lakar palas. Walau kian-kian yang beli mana. Reh kene unoke. Tuar aja bakal maafin salah teken ada neras beli ne beku gitu teken itu. Saki wala ne jani dadi banding itu yang bakal ngana. Yening dadi pengedek yang itu kening beli. Donya beli bakal ngalin ukodang tiang. Apa menpuaran tiang dini di karang kopati. Nyen men bakal aja tiang. Raman tiang tuh ada nenong ngelah tiang adi mau sengaja kereramu ne penyeruan dini masih tuara jatuh nyen membakal aja tiang mati timbang. Nah kene ayu yen paunukane punika ten sanang ayu Semarang saya bantes penyeruan pengayah lenan luk ya temuani sida membeli lakar ngeniken pangada ngiring nak kayu gini wala japit winyen kene unu kedanya ayu salah tampi nyenggo ang beli tu no tresno kudi ang beli maniu beli sampun mirengan sampun api bawas idoi beli ngurang bayan sadewaku saderenge kocap puput jagi mau ini wadana dan kocap dados luas dong sane makin beli jagi luas tur maning tiang nenten nyarangin pemargin beline aja reh mana tiang beli paling melah tiang bakal milu jele ya pang jele tiang bareng melah ya pang tiang bareng masih ngajak beli yeneng beli bakal menjalan pedidi tipat pradana beli bakal mangwain bayar sing pedidian beline kengkian penaden tiang beli. Tunggu dia nggak di ayu itu. Benangane jani sak ida duagong widi sekala. Ida pinakemudahan jagat nguwas-wasi. Sing bani sing raga lakar piwal. Nah yang mula nyen luwit ida. Ni ngemasin nak buka beli cukup yang mana dadi sing ban lakar nyangat tang ayu. Iyan suba ganti japit wi megedong batu nak sing wongon nyen yu. Tunggu dia dibakat ngelantur pemekaselan pada rasitnya beli pang selamat selantang jalan ayu masih pang rahajang selamat nongos ini di karang kepatian ayu yen tendadas pengalan tiang pejalan beli jagi mereka ke Bali becek-beceknya beli ngurah menjalan tiang bakal ngerasti tiang pejalan beli dumadak kapang beli selamat di jalan kewalo ya dia sedih yang tuara bakal marang
Pejalan beli kamu ingat dang tiang besek kang kena beli dan yang beli bakal ngabek kena nua parah beli Sing sanang ayu. Ngelantang pono kalian tuh. Lu kapan beli sida pasah bikin ngayu? Yang meneh raket kena beli nih. Sing sida sing beli pasah. Nah, benangan jane. Kalian beli malu ayu. beli makin dumun kiring dumun ngadorang sembah pengrajan nunasi cereng ide yang Prabowo kawi beli Nah, yang ketulungsan kadi bawa sayune lalalan ya kemerajaan rumah pamit. kiring beli udah Supo kalah bakal ketemu teken ramo ni di Bali yit kurang tiban kan sebuah mekelon di Lombok ini. Memang kesiap dah dong jang cuma. Oh, nget sekan bok. Nu yo hidup dah dong si cuma tu yo pidato tua ni kalian. Mundo tua dah dong ma jalan sing dadi bana menek ketu unagan jit ne pai dah. Saja. Man jukung supo man wang setin pada. Bobo mau kejang balalan mai. Panggilin dan ini. Dan Gusti Made di jalan ni. Cengkian sebuah pada siaga nih lakar. Sampun. Mulai ke Bali sing manjani ganti ya. Ingin. Pada iaji. Kena nyenang iadi. Pang tonden mesti merabian pang tepuk jo. Wenten je selah sapun niki. Kalau sangkan yang suwe cane jauh. Inge. Dan pemekasan. Sebuah sangkan yang bekal nih. Kemantau nih lakar katur kau tinggal ke. Kau sabut banyak sana siap kamu makdo. Giring. Jangan. Yang suwong-suwong ke mantan mana di tiang aja.